Nakadaw jong ga jungjur jong slap baro shmit kamit sin sa jan bat menta ga step sin ublei klawan ra ya ga jingtwa khndew hasurok shilong dawki halai umthli kabade room jong shnong lailangkot kilat khubor naga National Highway Infrastructure Development Corporation Limited kilong barlada kasun beneng kailat kila ban bahaya kane kasurok hapdeng lai bar sausi handai lada jur kaslap kinomla ban ong da kumai pan kajing tua kane surok kalong bakla dukut bet sebang ha kaba haban pendap khendeu ya kane ke jaka batua ban kane ke jaka batua kala jeliu kumba sopho mitar aa bat nakaliang jong ke NHIDCL club ha ek brew jong ke company bakin traino mardor ha kaba kelas dang ya kajing pendap khendeu ha kate ke jaka kajing tua khendeu ha kane surok shilong doki ki brew jong ka NHIDCL kleto bakalong ha sautli jaka nadu lan umthli shadu jan lag kerdem ban kajing trai ban panbha kala yach mat nadu man step menta ga sngi deputy commissioner jongka East Khasil district ula pentip paiba balakhang e kusrok banlej syakane kabenta labatha ik paiba bagin yach nasora shasobar shanongjri ban poi shapanusla bar kumju na jowai shamlarem ban poi shadoki ban poi shapanusla tanakadaw jongka jujur jong slap baro smith akamit sisa jan berminta dang setiap kene ka surat banlek sadauki kala dikut kensan ha kene ka jaka boong geblatip kum kalat mutli kene ka jing tua kende kene lalong bojor bat menta nakaliang deputy commissioner jong ka East Khasil district labetha ba nakadaw jong jukut jong ka surat kene mla syu banya tikali dibalek bawan hablek lemba nasora lane na po dauki ban poi sikhan panusla apa pet na kene jing tua jong khendeu ima kan simpor ban snai kene surat nomor ba jing tua lalong bajur hadu kata-kata na kaliang kibriu jong NHIDCL kle persang ban trei ya kene jaka ban penbiang knang ban la ban pendep klailan ba paj ba kni ban yai na kene surat